Ngukugwata ugeni oringi kiri nteto chietu cheruthe mwengi chokera na nteto nkurukia kariba ward ya Magumoni batongeretwe ni MC wa Kurotwa niwe Wanja Karuku ni bameneretie MC wa ward eje niwe Kithinji Savea ni untubwawe kwithirwa akiuga thirikari ya Muthomi Njuki ni ithiritwe ikiathura ward eje kiwiti na mbere ni baezanite ngerekano mirandi iria bethiritwe bakiamukira rungu rwa ngavana Muthomi Njuki bethiritwe bakiuga gitumi Kithinji ethiritwe akirwana na ngavana ni uria ethiritwe agitunywa giti kia mutongeria wa baria baingi. Samugashima ni agotumenyithia chio mpatho katika MCA wa wadi ya Magumoni Kithinji Savea na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki no ithiete mbere kuongereka ara athingati baba gavana Njuki batongeretwe ni MCA wa Kurotwa Wanja Karuku bameneretie miario ya ya MCA Kithinji ati wadi enu nitigitwe nyuma kiri ugaibwa mirandi ya uthina mbere. Akari baba ibawetete wadi eno tio iri na barabara ira mbingi chalami kaunti no bakiuga ati rwaria rwa Kithinji irorongo ni atuboere barabara ya Mukuni kibubwa Mukuni kuthie Tugururu kuria etwika ya kuthondekwa na program ya Maumau. Ngavana ni ageririe juu chini kibubwa market ya Gerami, barabara ya kuma Kangoro kuthie nginya Luvate njira enu yonthe inarami, njira ya gusona eko kuthie Kanyuru nginya Chera nayo still bando anayo ni nthondeke ni yekirwe mara kumarire antu maruthire maandamano. Nkruki ibawetete mirandi yengi ta mashini chekugaigaria amwe na mbeo cha ng'ombe na chekwanda mindani tawira ira gavana Njuki abarutirite ni atureterete dispensary itaribo ya Ndigiriri current sieria tugacoka guku gwetu migundani tugacwiriria ku mbembe ira tubandite kuna ntumu mbembe ni mbega ntumu ni mbega mama gutura tutarumirwe mbeu ni turithikite ni mbeu ni twarumirwe tariu the community health workers mari at the community level men and blood sugar machines men and BP machines tebulali gurethagira muntu akienda kucha guchekwa pressure cibitari maengi ni mathie magatuka maguchekerwa na in the community ni CHVs kurentia tureterete LMP ai kanini no thaino na naturetere kulantira nene na mo advanced kwishia ibo mbere icio tumeteria ritwikanire kuongerereka muno kwa wingi ni gukorwa na retete AI services almost free no ntoni shilingi 400 unlike private sectors nuntu marebagia ngiri 1500 na Muthomi wa Njuki ni 4000. Bariuria akari batigetigirie guchokwa chiachani ende bape gavana Njuki kanya abarutire wira. Gavana ni aruthite maundu mengi mara makuthi makiuga gavana gutibwa aruthite ndikuona makimenya buma kwaria thinire riboni kwamba kati na muntu kumutethereria wira nuntu MCA uria wathurirwe bantu represent antu we athire bono ntu personal interest atukiuga nuntu rwagane tucau Muthomi wa Njuki ni tuonete tucau turia ekirite rwagani muntu na cia tuonire tucau twawe na tie gutonia tucau twene ni mamenyerere matigatwimithia into makimwa gitumi giku ara MC Wanja Karuku augite ati kuma kagita kanwe akajukia kanya Kithinji gagukinyithagiria gavana maubatuma akariba wadi eno antu Tharaka Nithi county na especially Magumoni kutiwira mutikarutirwa ni gavana Muthomi Njuki Kithinji arombe kanarega kuromba Wanja Karuku aribo musiarirwa Magumoni na kiria mukendaga ngakinyagiria Njuki akamuthondekera na mutikugwa mwina wasiwasi. Wanja ariuga kuruta ruto giteni kia mutongoria wa baraba ingi wa Kithinji kuumanirie nwe kuremwa ikuraithiria maubatu magota MCA bakiama kia UDA. Kithinji tikarutirwe majority leader the excellence Muthomi Njuki arutirwe ni UDA MCAs Tharaka Nithi County. Justin Kithinji twareterwe ke ni gavana wa Tharaka Nithi County agonwa kwenda tuka majority leader. Tukuthie kuria assembly twi UDA members kwa tuka Kithinji atuguturi organize Kithinji gutie MCA akaba heshima and especially mara nominated atituonaga tanto. Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishma.